A obra social de Abanca lanzou este ano o Plan de Conservación Territorial ON, denominado Plancton, un proxecto que ten como obxectivo fomentar a conservación e sustentabilidade das actividades económicas, especialmente no sector pesqueiro. A actividade realizouse hoxe na Illa de Arousa, onde os mariscadores e os escolares participaron na recollida de lixo nas praias. Bueno, una jornada como esta, la cantidad de basura que podemos recoger es variable, pero lo que sí, con independencia de los kilos que nos encontremos de basura, que hemos llegado a recoger 1 tonelada en una playa en una ocasión, lo importante es categorizar todo lo que encontramos, contarlo, pesarlo, medirlo y aprender de todo lo que encontramos, pues cómo podemos evitar que todos esos residuos pues acaben en las playas y acaben en el mar. Ademais de coidar a natureza, concienciar a poboación é un dos piares fundamentais deste proxecto. A importancia é que limpiar o entorno, limpiar as playas e despois concienciar a xente de que eso non chega á playa, que é o fundamental. E despois, se a xente, cando vai a dar un paseo e ve que hai algo que non debe de estar aí, pois recollelo e botalo nunha papelera que non costa nada. É dicir, temos que ter un medio limpio para todos, que é o ideal. Na actividade participaron 160 persoas, dos cales 100 pertencen aos escolares do Colexio Torreilla e ao alumnado do FP de Acuicultura. La importancia de que los chavales desde pequeñitos aprendan el respeto por el medio ambiente y que aprendan consumos responsables es fundamental. Na recollida, os voluntarios atoparon todo tipo de lixo, especialmente plásticos. Dende a Fundación sinalan o perigo dos microplásticos para os animais. Que muchos de esos plásticos acaban en la barriga de las aves o de los peces que al final nosotros nos comemos, bueno, pues nos damos cuenta que si no somos respetuosos al final nos la devuelven y es algo perjudicial para nuestra salud. O proxecto actúa en zonas protegidas para limpar a natureza e coidar as especies en perigo de extinción. Ademais desta actividade, na illa, os traballadores do mar teñen o seu propio programa de recollida de lixo, no que levan retirado da costa máis de 34 toneladas de refugallos.